Ole keisa tuiloma ma tonope. Ole keisa le atawa. Ya utele lo po e sila ia. Ia muri tai mana tua pe ole na tau won ping kau faari se le Fefe ole le fionga de Faamasino Sili. Anga ile lo ia e tamata ia miro. E winga I ni la fonga ma le pi kau challenge le kau challenge le fa maong le Faamasino. Ai ole winga la utala le utau faiatu. Ole winga le utau faiatu. O leanga o koe aru koe vesed lele. Le keisi le nga fai yangwa ma a lua afe lua sumaritasi. I le va o tomata, ma fono doi. Manga kua maiore keisi lea, e ko a se fulu morimau. Ko a fiku e le I show up. Ai ngare ko a kolu nga show up. Le nga sawa I lole outcome lea o keisi. Le utango o to tulunga to te sila mai ai. O le outcome nga lainga faale au nga inga. Fai mai le vaenga muli all allegations of bribery and treating against la wofo were quashed, effectively dismissed, because the evidence could not be substantial or substantiated without the witnesses. Without the witnesses. Wole ai kofikule. Tanga kong alenga mawar ko kolu le atawa na available le tolu ai leo aku kofiku. Ka me mai lola I know ke le au mafofonga ai umarola ana mai lola fa to fai ka ko me mai lola le a fa sa mo ma nga le mo na tama matina matu. Wangungumi matongi fafo ele Faamasino ele fa maongia kua inga nga faingi fa ko singa pengiala pio o la wofo onga ua le o mauangi fa maongianga ongi moli mau e mawai se fa maongingo me ia ai mana tuai tolu moli mau langa ia ai le I waku le fiku e ako ai se folu me mai lola ia la na le te fai tu fai to ala wililing me mai lo ile ia tawa e ongo se fulu ma le valu molimau ongo se fulu valu molimau o case le a ko elupe ma ko iloma ono se fulu ma le fitu molimau o fiu sue ai kasi lava le molimau le wa pia o le tamai ngoa ia pe sua fai a lema ai ole mori maule ali akawa ele o se mori maunga va aingi o nga maka ua fai se fa ko singa ka kupe fai mai le mori mau le tama le o alema ulogo o ka ula ngai public mai ko ingoa na fa matala e malili ma fa ngoto se unga di yake ia ngalu waku se komiki a joy lupi ma avaku yakla uasea se lauli ma se folu again si fa mangingo ele iva ai makau ale mape nga mai se kupe ole hia sei nga fa alongo ale ma ile kala malili ma fa ngoto nga saule komiki au maile ma komiki ai komiki ko lupe au maile ma se lauli ma sukala ele ika ua ko foi pe o se fa ko singa pe nga wala ku mo se paloka pe sa fa yatu se upu tautua na le palota manga kua mai sa moa ongo sfuru valu mori mau ia nga ave koko nga ole kasi pe le mori mau ai le o se mori mau ai witness ole hia sei a le makua iku vai lua yasi makiva I mara wari ia mamatu ina no tele now let's go to the section so le kula fongo lea pe na sa ia ma le fia si makiva ua challenge o ye le loya sidi ua challenge aku le teneo miro lea la va tulunga o le melanga au mai e lato e fa mafa mai le tasi lua ma le tolu ai o le longa fa o le pui 4 o le bracket 4 lea nga avaku ai le challenge a miro
a kilo nge i le wha pe a tau whaitau mai le tasi lua tolu ai wha mai le wha after the examinations of a witness under section 3 by the court, the witness may be cross-examined by or on behalf of the petitioner and each responded or any of them. Or if you or keywords lei cross-examine. Ele foi cross-examine. If I feel cross-examine, inga se hearsay. Or cross-examine or funging or facility ni ole. Ole eyewitness, ole witness. Mo mau mo kakamako. O ila le avakuai le kaldi, le counter kenga le omiro. Ma fai ya kur Faamasino. E fa feel cross-examine se kanga kai vai se bia. Ai fika. La sao challenge mero. Ola sao. Ai fai kai fa mai o pe fo le wa ka ngo ka mama mai le a ola mangingo la vai le longa fa le nga ala vai ai ale fai ka mai lunga le a de tu fo lunga ma vai ka fa pena la fa mai le tasi witnesses may be summoned and sworn on the trial of an election petition in the same manner as in the trial of an ordinary action in practical. The Supreme Court, the Supreme Court may by order require a person who appears to the court to have been concerned in the election to attend as a witness, and a person who refuses to obey that order is guilty on contempt of court. Number 3, the court may examine a person required to attend or a person in court, although the person is not called or examined by a party to the petition. After the examinations of a witness under subsection 3 by the court, the witness may be cross-examined. Ole ala fia fai se cross-examine. Cross-examine number 4 is single 4. Ai fai ngi ko inga me fa benne. Yeah. By the way, what woman will run through Maliliko team before airing this. Langa nga ka fai ko yor kile yor preparations nga fai. Langa a fa mangingo ngi. Or fesili la le fesili ele ma fau. Aisea e kuli au pu ai lava. E Faamasino o faia le melia. Ai sa kuri au pu ele maka upu le. I will already set the presence. Le atawa already set my presence in the case anu ama. Yeah, so vinga. O kanga ia le awai le case anu ama e fiku super senge o witness. Ko super senge awai fiku super senge e awai. O pasenge ia le awai le I fale alili. E iba fiku 0.5%. Kwa mo lunga pasenge kwa mo lunga pasenge ia o ia le lava e kurikuri a pura va ia witness ngele fai pengi mo ba ngi kusinga pele ai o upu ka ora nga vengo cross examine ele ma fai pengi la kusinga mo ba ele fai nga cross examine kusinga le fai cross examine le fai singa ni se lo ngole for stand for the witness le na tonu lava le fai la sa o ye mero akele lola po fer mele alenka walking ia mero ilanga challenge ai kali tu sile mero kau kali tu sile mero kali mo se fisili e mamra bai mero kali mo se fisili mamra bai la ko or kali me fa pe wo ko kia fa pe me ko ka ko kiki lenga kusa yake au kusa falling mai le la fa nga le power ma le authority e fafa mai ai lunga I kulanga o le maua ku le loia le anga mua o le already set the case angwa ma lua I think ya no ma lua mangingo your case anwa ma lua ngai ai lunga le vainga le na vatu o le unga le show up ia kanga ka ko se fu o ile to fitu ai wa kunga ko rusa wa ilo marfai unga le na fai le na tolo lo mo atu e le mafai le il vainga na that's part of the anoma le sa wele outcomes le o fale ya nga inga a me piko sidi la nga fale ko ngule ya tawa e ko akolu mori mausa show up angwa ma a e fola ai
ai sau e whaale hao ngā inga ele iau ngā ngā ko akoru ai ngā show up physically o ka ngaka fo ia ngā koe whaila ko mori mau o ka ngaka langa wa ai ma me uma whapenga ai sau ia whale alidi ma kua ese ale larolangi le o tritai le keisa whale alidi o le whesidi o le ale mele ko ke kau ma whai e whai e o le ale makala langa le o le whesidi fia ele o yeisesi o ma kou langa o ma kou whaasara lau whai whesidi o la whesidi si makiva o le ale makala langa fou e ke koe ngau e koe whai ai tau te sila fia e mata o le tūla whono le i ataua o le vahenga mua lava and I quoted this from a senior lawyer here in New Zealand. Ole vahenga mua e o inga mo o kou ia o ngā whaaloia ma kula whongo. Ole upu lea o le uniform. Ia uniform. Ia Koso Umi. E vai manga ina waki wharongo me gira urito ia kusuri Ia mara kapinga kusilo ia. Ia uniform whai unga. Ele whape foi lele ngā sama whai unga lea. Ai la ko oe ko si makala langa fa langu pule ngai malama le ia autou atau avele tu la fono pen of yet e ta pena ai e manato tato proclame ole upule na fa nga mo mai gomon ya autou ia nga ruenga fa lo ia ma le tu la fono ia uniform me uma ko ke faia ia anga me o manga saure uniform fa ka ko mai ia ngwa ma alua ai oso mai lea uniform ko kau whenga mai a ngeinga o le uniform ai pie o le melia pie kauti form le melia kausal o me whapengi wa ki la whaungo o ka whai kau i keses whapengi o is lava o i Faamasino e ba ai pe i se mea ngā kupu mo whapea e o e bakiro inga mai lola ia le whaonga mea ngā e whai lako whai uma e whai ngofia langa o ki kiro prami o whai keisa a whange whong koe mo kōmaka ngā mai lola i whai keisa lea mai la amaka kau yolo yang Faamasino so le kau Faamasino ele mai langa mana tua o le media o le check and balance e make sure le accountability o le ama ke kukua ku as a fourth pillar of democracy. O le democracy. O ele lo se fa afia bopoko a fisiri le fisiri aku. Aisea lau sunga si makiva ma o kouia. Aisea o le uniform mai lau fai unga. And mind you, ele se criminal case le melea. O le election. Yeah. O tu la fono fainga balota. Ele o se me foi ele a me pe o mele le ko ke su e ngere maliu po ai pe sai se si ko maliu o si tustala ia mangisi mau maliu le ele ai o fisiri kele la nga le fisiri po o nga kusa le fainga o ko nginga por ko fainga o ke isi nga fai a fo ko mar mele la ko mo fai ai o le ar fa lilo le ko ke nga wi fa pa u le sui par mia mai ron kofi o le si whawhikau i kele lawa i Asiaka wa palu fa sa pasui le Faamasino ia le whangange le keisa le Hrpp ma le keisa ngamlau ulu ma le keisa isi kumalo ma le keisa al whainga palo kala kou ia e kakawang sold out mele momua sold out momua mele au whai unga i o risi vaenga ele kauma mei kou lako mele o ave o le Faamasino ale la ala paru fa kasi i Faamasino le whananga le whainga palo o le winga na le na faia tu lo ele o se ele o fa pe o fa kauka ma le i kulanga le ai o le me fo ele fa pe a o le Faamasino na le faia le oni tatu opinion o le fa soa ai o le ma fa soa e fa vai mai lungo manatu alo ia ma me nga kopu fact aka ko wo le gentleman's agreement pe a faika ki o fo lai au mai nga me ko kongu le atau le va le fa pe mai o angi ku pe nga ma di ai ia o ma di ko ya that's what we call gentleman's agreement o ma di nga fa ka makangi po ma di nga fa tanga talo ia le to lua o ma di e ko ave ku nga mea ai faile me sili moriku malo now aka ko wo lai su ermenga sa tupu mo o ka le ka o le sa fa ir ko kele la ko o la sa fa ir ko kele nga sa o me le
ele se mea foula, ele se mea whake ia, ele se mea last minute, o mea nei, o mea wa lava. Ngō kala ki mai ia, ni mā kōngu usak pa ikea li, tō kasire angu. Alele ia ile keisi lele te mana tū, ale keisi o le tulingo tuila epa, mali mongi. I tō lau longa ngō koe whaalungo koe wa au mai ei, e quote mai ei le keisi tu lobo o ta ua i Asiata Tautai mo me tavu i Lenei. O mā kou e ei le ngai ei, kusa o nganga set mai ngale presents. Se vai la ia o ngai uniform, mea ngai ka o le uniform le ia tau. Lai ka mo fai ia kōnginga, le fai unga lea. I le kōnginga sa kōnginga, i le fai unga mua. Se i vanga ngā ua discover le au vaenga. Ngisi vaenga peiore o whamasingonga o apili. O kilo ia ua ia kakau. Your right for ile constitutional right pe nga apalai pe nga loa ia. Pe nga afia. A ole mea ia uniform mai ale whainga o whaiunga. Ale mea rau kulai mai. Sa wale uniform ai pe ole au vuilele e sir konginga ka aloy ang nafi. Mama ole langu ka aloy ngai a ole vesidi ole a le motive le kuo ngai mea. Ole vesidi mo lau sunga Faamasino Sili mo o ko e whaia maka upula. What's your motive? Au kaya maka upula asiaka. Au mau file gentleman's agreement po sila ua lava mari dienga fa kamari i le vaula ua. Olisi me siri on ka ua sa kong. Ol finga ngaro le kumalo. Ol finga ngaro le kumalo. That's it. Ngau malo la ia lea. Kumalo. Ole me pito i leanga lava lea and I will love pe no te ioe ma amen le finga ngaro le fionga le par bia le fionga fon fitalai. Ai se kula fongo e vave avelo ia il fa mua. Kasir ngai kula fongo. Ko fa so muri o mai ko isi kula fongo e ofia mar kula fongo le finga paroka. Leanga ua sa kia a ko er kula fongo finga paroka. Ia le fina ngalo mar ko fa. Ua au afai ku malo e pule ai la ko. Mana tu. Ole Faamasino o fainga palota. Uma. Ele o se Faamasino o fangua masuafa, ele o se Faamasino o solinga kula fongo ngaonga, ele o se Faamasino o soli faavae, ele o se Faamasino o le soli fongo, o le Faamasino o fainga palota. Electro Act. O ai la le ango fale la ka oku kongu i o le ko fa ai ku malo. Le anga at the end of the day. Eso e pule ali ku malo po ai o le akasi ia. Ya mere le utule mai. E mo foi sa vai ai o so. Ia. O so fia. Ai o so fai me. Fori como qua Fefe Faamasino Sili ya kule paso. Wa ko me ale cha pipi le wa mo ka nfe para o processo no Hrpp ya fai ungo. What's the hidden agenda? E tuo neme. Fatu ai fo. Ole ale me na to te tau fa Fefe. Ala wo ele me fai ungo.